Na zmahanju učestvovali 63 školjare zo 20 školoh, 34 zo sporjadnej nastavi i 28 zo školoh gdje še ruski jazik uči jak výborný predmet. Školjare mali 90 minuti za rišovanje testov, ktorý zložili profesor Julijan Ramač za porjadno i profesorka Melanija Sabadoš za výbornú nastavu. Treba sa okreme rihtať, pretože je veľa zadatky, ktoré češší od toho, co se dáva napríklad na kontrolným alebo na odvitovanju. Istorija bola takus češka, ale tak думам, že bolo ľahké. Було достаточно часу за рішування? Було. А як ти поробив? Не було чешке, jednu som neznal. Školjare z výbornej nastavi ukazali dobre znanje, mali od 8 po maksimalni 20 bodi, pokľa školjare zo sporjadnej nastavi mali slabši rezultati. Číslo bodoh rozlikuješ i spram urovnja znanja, njed maksimum bodoh, 20 bodi, lebo že dahto ostal bez bodoh, znači zastupene od 8-9 bodi do najviše číslo 18 bodi. Na republične zmaganje še plasovali 17 školjare 7. i 8. klasov i ešte neizvesne, či za toto dostanju dodatni bodi. Naši ruski djeci še ne zmagajú idem za prevodi, ale pretože še učeli. Nješka tu djeci od 5. po 8. klasu to najljepši školjare po výboru ih nastavníkov. Zmaganje organizovali Ministerstvo prosvity, nauky i tehnologijnog rozvoju Republiky Srbiji, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu i škola Petro Kuzmjak, ktorá bude domašnja i republičnom zmaganju z ruskого jazika 27. maja.